Анда эмесе бүлкү ден соолуктун мүлкү дейт. Азыркы учурда сиздерге маалым болгондой эле ушул келаткан жуманын биринчи күнүндө деканлыкка талапкер шайлоочулар болот. Ошол шайлоодон бир көрүнүш. Машыктыруу факультетине талапкер, эки талапкерибиз бар. Азизбаев Сайдин Сейитбекович. Талапкерибиз Байронов Александр Федорович. Факультетинин талапкер Куложоев Айдин Жекшенович. КФ факультетине талапкер Абдрахманов Бекжан Ажылович. Сиздер анда эмесе талапкерлердин программасын угуп кеттиңиздер. Так, здравствуйте, уважаемый мои коллектив, уважаемые студенты. Если я буду деканом спортфака, я свою машину подарю за свои призовые месяцы. Все равно. И первое, это наша посещаемость еще слабая. Вторые, форма наши всегда спортивные. Мы же академики, нам нужны классические формы. Третий, мы же инженерские факультеты, поэтому мы такие сильнее. И четвертый, за призовое место я свою машину поставлю. Мне не жалко свою машину. Уважаемые мои студенты, вот на это. Браво! Азизбаев Сайдин Сейитбекович. Урматтуу коллектив, мен Азизбаев Сайдин Сейитбекович. Бул шайлоого катышып жатып, мен өзүмдүн башка принциптер менен келдим. Биринчи принцип. Академия кызыл мес менен келбей, маршрутка менен келем деп чечтим. Экинчи, салам алейкум. Иди, сними кепку. экинчи принцип бул студенттерге болгон шөйлө токтотулат. Үчүнчү принцип бул эжелерге кофе какао берем. Өзүңүздөр билгендей, мен бул машыктыруу факультетин бүтүргөм. Студент кезден бери билем. Бул машыктыруу факультети это вам не fight, night fight. Не М1. Это машыктыруу факультети. Жашасын машыктыруу факультети. Кийинки талапкер сөздөбүз Куложоев Айдин Жекшенович. Ассаламу алейкум, кесиптештер, саламатсыздарбы студенттер. Баарыңыздарды биринчиден майрамыңыздар менен, экинчиден ойлоп карасак шайлоого келип калыптыр. Мен кээ бир адамдарга окшоп агитацияга жүргүзбөйм. Жөн эле акырын эле. Силер шайласаңар да шайласаңар өтүп кетем партия. Ошон үчүн акырын эле технично шайлап бере келем акырын. Ошол мен сөзүм. Кийинки сөздү Абдрахманов Мен тааныбай жатсам, мен Абдрахманов Бекжан Ажылович.
кичине форма уялып атам, сүрдөп жаман костюмшун кийип көрүп калыптыр, могу форма кийгенден бери жакшы болуп өзүм жакшы неметип атам. Ташты өсүп кичине. Ассалаумалейкум, кесиптештер жана академия студенттери. Буюрса мен военный кафедранын деканы болуп тапкырлыкка шайланып атам. Буюрса өтүп кетсек. Салам алейкум жигиттер. Айбак көргөн жоксуң. Брат, чык. Şöyle Cengiz, eşti sıkman cevap koy. Eşti sıkman cevap koy. Mesela pastanla жүрүм. Өзүм акча чогултуп машиналар менен акчам бар болчу. Ошол акчаны мен скарабин советский мен өндүрөм. Биринчи корпуска тапкы келбейт, му кафедранын военный кафедран университетке тапкы келбейт. Мен буюрса тек скарабин бюджеттен өстүрөм мен. Ченеп болот. Мен постоянно сөз берем, военный училищем университетте жалгыз военный ушундай жүрөм. Эгер спортивка классика кирип калсам, ар бир менден сайска тест тапып. Ертең муниципал, ертең спец болот, военный кафедрал университетте жылдар албай киргиле. Ошол Коллегалар, мен сіздерге бір секрет айтып коеюн. Бул академиядагы пластика никтерди мен салып атам. Потом унутпай шайлап койсоңуздар. Сейчас, ой, я забыл его. Я же вам сказала, продаю свою машину за призовое место. Ну, не знаю, Сайдин Айзбекович, наверное, его машина жалко, красный Мерседес. Александр Федорович, что вы позволяете? Что ли хотите, да?